Poštovani gledalci, malo čas najavih da ćemo u minutima koji su ispred nas govoriti o italijanskom jeziku i italijanskoj kulturi. Lijepo je to kada diplomate, strani investitori, ambasadori predstavljaju svoju zemlju, ali mislim da nema ljepše čari kada to na pravi način rade profesori. Pa onda svi oni kojima jeste u ovom slučaju konkretno italijanski jezik maternji prepoznaju da je to sve na pravi način, a onda čini mi se da za svakog profesora najbolji rezultat i najveća nagrada upravo jesu uspješni đaci. Na moje veliko zadovoljstvo ovog jutra ja zaista imam čast i zadovoljstvo da o italijanskom jeziku i italijanskoj kulturi govorim sa profesoricom Katrinom Beriše iz javne ustanove Srednja mješovita škola 25. maj iz Tuzli. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Ja ću na samom početku zaista još jednom iskoristiti priliku da vam čestitam na nedavno zaista zanimljivoj nagradi. To jeste, dobili ste nagradu, jednu zvijezdu iz reda italijanskog predsjednika na nedavno održanom prijemu povodom 76 godina Republike Italije. Koliko vam to negdje sa jedne strane jeste čast i zadovoljstvo, a sa druge odgovornost i izazov? Pa, da vam pravo kažem, ne mogu opisati riječima koliko je meni ta nagrada značila. Jer, eto, kao profesor sam već 16 godina, profesor italijanskog jezika, a kao predsjednica Udruženja nastavnika italijanskog 6 godina. I mislim da je meni ta nagrada neko priznanje i za rad u školi i za rad kroz udruženje. Jedna nagrada koja, nije da nisam dobila i neke druge, ali prosto nešto, kada dobijete priznanje od zemlje čiji jezik volite, čiji jezik živite, čiji jezik predajete, jednostavno je neopisiv osjećaj. I da li je upravo možda to osnova da morate, po znacima navoda morate, voljeti jezik koji izučavate, da prosto ta prva ljubav mora postojati da biste mogli dalje da krenete u izučavanje ili ti čak i govorenje tog jezika? Naravno, evo ja ću vam reći jednu interesantnu činjenicu iz mog života. Kada sam trebala da upišem fakultet, ja italijanski jezik uopšte nisam učila. Ja sam ga samo voljela. Gledala sam kao i razne naše generacije, čuveni Soletiko, italijanske filmove, Sanremo smo pratili svake godine. Kao i sada. I kada je baš došao taj trenutak da odlučim šta da upišem, ja sam rekla ja ću da upišem italijanski. Zato što prosto sam toliko voljela taj jezik i htjela sam time da se bavim. I eto, odatle samo je dovoljno da ne samo bilo koji posao da radite, veoma je bitno da ga volite. I da li je upravo ta egzotičnost koju ima na određeni način italijanski jezik, odnosno šta je negdje, i taj Sanremo i taj Soletiko ste spomenuli, šta je još tu bila glavna negdje, hajde tako kažem, glavni okidač za to što ste vi rekli, idem da studiram italijanski jezik? Italijanski jezik nudi mnogo mogućnosti. Ne samo što se povezujete sa jezikom muzike, jezikom filma, vi se povezujete sa jezikom ljubavi. Povezujete se sa nekom kulturom koja je i bliska nama, a opet ima nekih razlika. Povezujete se sa nečim što jednostavno je tako nevjerovatno da uđete u jedan svijet drugačijeg načina života, drugačije komunikacije, gestikulacije. Tako da je to bilo nešto što je mene najviše privuklo. Željela sam zaista da se upoznam sa samom konstrukcijom jezika. Sama činjenica da je danas italijanski odmah iz engleskog po broju učenika i studenata koji ga izučavaju, dosta govori o tome koliko je, ako sam ja 16 godina profesor, koliko je znači za taj period italijanski postao jedan od prioriteta da ga znamo. Prosto je takav jezik. U neformalnom razgovoru rekli ste da zaista, evo ste i sada pomenuli, da djeca vole
da uče italijanski jezik. Vi ste profesorica italijanskog jezika u Srednjoj mješovitoj školi 25. maj u Tuzima. Koliko zaista tamo djeca i da li je to možda neki izazov, pa hajde da drugi strani jezik bude italijanski, pored engleskog, ili to zaista i oni imaju? Prepoznajete li tu vrstu ljubavi? Da, naravno, posebno kada trebaju da oni sami nešto prezentuju i tekako se potrude da to odrade maksimalno dobro i da čak i kada pričamo nešto na času na italijanskom jeziku, oni ponekad se malo i boje tih grešaka, ali ja im govorim uvijek da se na greškama uči. Italijanski jeste u našoj školi drugi strani jezik koji se uči, jedini drugi strani jezik koji se uči. I to dovoljno govori samo za sebe. Djeca ga vole, djeca se trude da ga nauče i prosto idemo ka tom putu da ih usavršimo, a i možda i da studiraju kasnije. Ja ću vas pitati da li ste negdje zadovoljni svim onima što djeca pokazuju i koliko brzo su željni da nauče. Evo, kazali ste da kada govorite na italijanskom u toku časa da možda imaju tu neki strah ili tu neku bojazan da ne pogriješe nešto, pa ipak pričaju sa profesoricom. Jeste. Plaše se ono da mi kaže profesorica, sad tačka za jedinicu. Isti osjećaj za mene kada trebam da pričam sa nekim Italijanom. Mislite da nesvjesno pogriješim, zna. Tako da ima toga. Mislim, ali to je jedan zanimljiv proces i neko ko radi u učionici, to postaje i nekako kao igra. Postaje i zabavno i onda im ja uvijek kažem pa slobodno ti pričaj, jedino te ja mogu možda uhvatiti tu grešku, možda drugi neće, ali ako uhvate, mi smo svi tu da zajedno to ispravimo, da zajedno vježbamo jezik, jer svakako Italija je destinacija koja je veoma omiljena, ne samo ovako turistički, već je i za školovanje. Mnogi naši učenici iz naše škole su pošli u Italiji i nastavili svoje studiranje. Sa druge strane imate đake koji su itekako u svom poslu poprilično dobri. Ja sam imala, to sam vam i rekla u neformalnom razgovoru, sinoć priliku da komuniciram sa jednim od vaših bivših učenika koji je samo za vas imao riječi hvale. To je gospodin Kristijan Dukaj koji je zaista u svom poslu onako, na zavidnom nivou. Jedan vrlo zanimljiv mlad politički analitičar i kada je vidio objave na našim Instagram stranicama, samo je rekao najbolja profesorica i puno pozdrava za najbolju profesoricu. Da li su vam te nagrade i ta priznanja draža u odnosu na ova, ajde tako kažem, formalna? Pa mislim da su mi ta nekako i draža i mogu iskreno i da ih izjednačim. Zato što vrlo često kada se obilježavaju neki dani u našoj školi gdje učenici bi trebali da odaju priznanje neko, pa da li je to u pitanju zato što sam nastavnik ili bilo kom svom drugu ili nešto, uvijek sam dobila po nešto. Uglavnom neku poruku i riječi hvale, kao hvala vam za sve što ste uradili za nas. Ali iskreno ja o tome ne volim da pričam. To je nekako u našem opisu posla da ih mi podstičemo, da ih mi motivišemo. A Kristijanu se zahvaljujem na svim ovim lijepim riječima. Divno je biti njegov profesor. I koliko negdje kada sretnete tako svoje bivše učenike, koliko često se prisjetite onih, pa tako da kažem, nestašluka? Više nego onih nekih pozitivnih. Pitajte baš Kristijana. Pa ima i toga. Ja uvijek volim one anegdote da pričam u kojima bi učenici nadmudrili nastavnika, ali na veoma kulturan način. Imam ih dosta, ali sada da izdvojim baš jednu, ne mogu se sjetiti. Moja učiteljica iz osnovne škole napisala je knjigu Dnevnik jedne nastavnice i tu su aforizmi i ono što se kaže, po znacima navoda, kolokvijalno rečeno, provale djece. Eto, možda i vama jedna ideja da prikupite sve to, možda u nekoliko tomova. Ovo su sve ipak malci. Baš mi je palo na pamet nekoliko tomova. Eto. Kada govorimo o radu udruženja,
Šta je to na čemu se vi generalno bazirate i šta je glavni cilj i misija udruženja i koliko negdje imate prostora da organizujete neke kulturne večeri na kojima ćete možda prezentovati ne samo jezik kao jezik, već neku određenu kulturu, muzika, slikarstvo, film, kuhinja, gastronomija? Da. Pa kao što sam rekla, 6 godina postoji Udruženje nastavnika italijanskog i od početka mi smo se skoncentrisali na jednu stvar, a to je da popularizujemo italijanski jezik i kulturu. Ali ne time da ćemo mi raditi sada nešto, neke promocije, nešto, već smo to radili tako što smo uključivali učenike koji uče italijanski jezik. Svake godine bismo organizovali po neki konkurs gdje bi učenici predstavili da li svoj grad kao turistički vodiči, da li bi predstavili nekog važnog pisca kroz neko njegovo djelo. Pa smo imali video snimke gdje su djeca odglumila dijelove iz romana poznatih italijanskih književnika. Da li će to biti neka strip manifestacija. Imali smo jedne godine i tada smo dobili nagradu isto od ambasade Italije za organizaciju manifestacije Da Vinci fra noi. Bilo je godina Leonarda da Vinci i mi smo osmislili da djeca ideju da djeca naprave strip na temu Da Vinci fra noi. Vjerujte mi, stiglo ja mislim 40 radova nevjerovatnih, a srećam da je ambasador ljubitelj stripove, on je prosto uživao i baš je bilo dobro. Ove godine ćemo imati 2 konkursa, jedan je u toku. Svi znamo šta je pandemija donijela školskom sistemu, koliko je trebalo truda od strane nastavnika, pa onda od djece, pa od roditelja i sl. Tako da ćemo ove godine imati 2 konkursa. Jedan je u toku i taj je posvećen nastavnicima. Nastavnici će znači da prikupe sve one aktivnosti koje su sa učenicima radili tokom školske godine i sa time će da konkurišu. A kasnije negdje, pa malo kasnije u oktobru, tokom nedelje italijanskog jezika, ćemo organizovati jedno takmičenje u recitaciji za učenike. Tako da ćemo ove godine objediniti i jednu stranu i drugu stranu. Jer ta ljubav prema italijanskom se mora nekako i pokazati. U svakom slučaju zanimljive aktivnosti. Da, naše udruženje je dosta veliko. Imamo oko 80 članova i svake godine nam je broj sve veći. I to je opet priznanje. Zato što se stvarno trudimo da i promovišemo rad nastavnika. Imamo i Facebook grupu gdje sve objave koje škole objave, a koje se tiču italijanskog jezika, tu dijelimo ne samo škole, već sve aktivnosti koje se tiču italijanskog jezika i kulture. Da li negdje udruženje planira da možda one najbolje među najboljima, naravno tu treba podrška partnera i prijatelja, povedete negdje u nekom dijelu Italije? Jer čini se da jezik, ako se ne koristi, jezik ako se dosta ne govori, da prirodno se malo zaboravi. A čini se da se najbolje može naučiti nešto kada se ode na govorno područje tog nekog jezika. Da, ja moram spomenuti da smo mi učestvovali u jednom projektu, ali naime sa Udruženjem nastavnika italijanskog jezika iz Albanije. Međutim, COVID nas je spriječio da posjetimo sve i čitav projekat je bio na italijanskom jeziku. Bio je online, djeca su prosto nisu morala, ali jednostavno je to bio jezik komunikacije i tu su mogli da komuniciraju sa svojim drugovima iz Albanije. Također uspostavili smo saradnju sa Udruženjem nastavnika italijanskog iz Hrvatske koje je skoro formirano. Tako da se nadam da ćemo možda učestvovati u nekim projektima razmjene u kojima bismo se naravno povezali sa Italijom i time poveli naše učesnike, da li učenike, da li nastavnike u Italiju da osjete taj duh koji mi prenosimo kroz učionicu. Planirate li možda i novinare da povedete? Vi ste pozvani. Treba će da nam neko napravi reportažu. To volim.
To volim da čujem. U svakom slučaju, čini se da neću pogriješiti ako zaključim da upravo vaši učenici, kao što je i gospodin Dukaj i učenici slični njemu, su negdje pravi reper i oni najbolje ocjene nastavnika i svog profesora. Ja bih rekla da ste u rangu onih profesora kakvi su bili nama kada smo mi se učili, kada smo mi bili i u srednjoj i u osnovnoj školi. Ali kako biste vi sebe okarakterisali? To najviše volim da čujem. Kako profesor samog sebe ocjenjuje i karakteriše? Pazite, u septembru je nova nastavna godina. Ne znam, ja sam dobila jedan dobar savjet od svog oca. Kada uđeš u školu prvi dan, takva će ti biti cijela godina. Kada uđeš na čas prvog dana, takva će ti biti cijela godina. I tvoj čas nije samo čas tvojih učenika, već je čas kolega, čas roditelja, čas sestara, braće, komšija, tetaka, strina. Razumijete, naš čas je nešto što ne posmatraju samo oči učenika, već kroz njihove oči posmatraju i ostali. I ja sam se vodila tim savjetom, smatram sebe da sam izuzetno dinamična. Nekad učenicima kažem da sam im previše tolerantna, ali to dođe sa godinama. Nisam toliko stroga kao na početku, ali dođe sa godinama. Nikad profesori ne mogu biti dovoljno tolerantni. To mi oni kažu. Samo se i mi prisjetimo nekih naših, pa nam nikad nisu bili dovoljno tolerantni. Katarina, ja ću vam od velikog srca zaista zahvaliti što ste bili naša gošća ovog jutra. Hvala. Zaista vam hvala u ime svih onih koji vole italijanski jezik, a možda ga ne govore, ali evo udruženje je tu da taj svoj govor poboljšaju, da nauče. Nikad nije kasno naučiti neki novi jezik. Ono za novinari i putovanje, ja sam spremna. Već sam se spakovala, računajte da imate reportažu i medijsku podršku. I naravno, bit ćemo tu da ispratimo i nastavu, naravno kada počne nova nastavna godina od septembra mjeseca. Bit ćemo tu da ispratimo i podržimo sve ono što radi udruženje italijanskog jezika. Hvala vam. Hvala vam na pozivu, zaista.